Того року, 2 septembra, u Šidu še otrimať zešati festival melodiji Ruskого dvoru. I popri toho, že organizatori не знaju келju točno orkestri nastupja na jubilejnim festivalu, pririchtovanja trvaju už dlhši čas. Toho roku budu i da skelju interesantni novi zmisti. Zaplanovali sme, keď bude krásna chvíľa, že by še otrimala promocia Rutenijady, ktorú naši Rusnáci zo Petrovcoch u Horvátskej mali čest toho roku podzešatý raz otrimať. Takže by še to odvívalo u popoledňových hodzinoch. Poznejšie od 4 by še otvorila výstava kolonii Ruského dvoru, ktorá toho roku po 7 raz organizovaná. Od 15 hodzin budú otvorení etnoštandy, jak od každého roku, vrední ruky našich žen, hej, co prichtali. I od 18 hodzin počne muzična časť festivalu. Organizatori Šitski, kotri planuju priz na festival do Šidu, nazdavajuše že bude krasna hvilja i že Šitsko bude otrimane u porti vladičajske rezidenciji. Međutim, u Šidu nam hvareli že maju i rezervnu varijantu kad hvilja bude njevihodna, a to prostoriji Slovatskog domu u Šidu, gdje potvrdzeli že im dzečnje vidu v oči kad hvilja u obstavini nje došli bodza že bi še festival otrimal na otvorenim.